Ibisasu bya Iskander, Oreshnik na Tsar Bomba ni ibisasu karabutaka kirimbuzi birenze ubwenge bwa muntu. Nibyo bisasu bikomeye kuva isi yabaho byigeze bikorwa n'amaboko ya muntu. Abahanga mu ntwaro n'ingufu za kirimbuzi bavuga ko ibi birenze kuba ari ibisasu, ahubwo ari satani 3 zikoreye urupfu zakozwe n'igihugu cy'Uburusiya. Umunsi umwe hazagira igihugu cyendereza iki gihugu cy'Uburusiya bizatuma Uburusiya bwotesha isi umuriro utigeze ubaho mu mateka y'isi, ndetse birimo no kurimbura ikiremwa muntu. Ubundi izi ntwaro za Iskander, Oreshnik na Tsar Bomba z'ubukana burengeje izindi zose zigeze zikorwa mu isi y'abazima, ni intwaro bwoko ki? Zikozwe mu ki? Zikora zite? Niyo mpamvu mu cyegeranyo cya none nk'uko abakunzi bacu bakomeje kugenda babidusaba batubwira ngo tuzababwire ko izi ntwaro 3 harimo Iskander, Tsar Bomba na Oreshnik. Niyo mpamvu mu cyegeranyo cya none nk'uko mwakomeje kubidusaba tugiye kureba kuri izi ntwaro 3. Tugiye kureba ubushobozi bwazo mu bijyanye n'iturika, ikibikoze ndetse n'ibyago byateza mu gihe byaba bikoreshejwe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze ureba hano handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo ucukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene. Misile ya mbere tugiye guheraho ni Iskander. Iskander ni tactical ballistic missile. Ni misile yakozwe n'igihugu cy'Uburusiya igeneye kurasa ahantu hatari kure kandi mu gihe gito. Ifite ubushobozi bwo kwirinda gutahurwa na radari cyangwa no guhagarikwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ifite ubushobozi bwo gutwara intwaro zigiye zitandukanye. Ishobora gutwara ibisasu bya kirimbuzi biturika nka nucleaire, ishobora gutwara ibisasu biri chimique cyangwa se igatwara ibisasu biturika bisanzwe nk'ibyakoreshejwe mu gihugu cya Ukraine. Iki gisasu cya Iskander kigenda hagati y'ibirometero 400 n'ibirometero 500. Ibyo ni kuri Iskandoma. Tubitsa ko Iskander iri mu bwoko bubiri, hari Iskandoma na Iskandoka. Iyi tuvuga rero ni Iskandoma kuko ari ifite ubushobozi burenze bwa Iskandoka. Iki gisasu cya Iskander kigenda ku muvuduko kuby'uwijwi hagati ya 6 na 7. Iki gisasu cyatangiye gukorwa mu mwaka wa 2006. Iki gisasu cya Iskander gifite ubundi bushobozi burenze. Gishobora kwihinduranya mu gihe kiri mu kirere kugira ngo kirusheho kugora abasirikare bagerageza kugihagarika. Nkuko twavuze, iki gisasu cya Iskander gishobora gutwara imitwe y'ibisasu ya kirimbuzi izwi nka nuclear warhead cyangwa se explosive cyangwa se imitwe iri chimique. Iki gisasu mu gihe giturikijwe kitikoreye umutwe wa kirimbuzi gishobora gutera ubushyuhe buri hagati ya degrees Celsius 2000 n'ibihumbi 3 ku gice aho cyaturikiye. Niba ari nuclear warhead kikoreye, no kuvuga gifite umutwe w'igisasu wa kirimbuzi, gishobora gutera ubushyuhe burenze hejuru ya miliyoni degrees Celsius. Ikindi gisasu tugezeho ni igisasu cya Oreshnik. Ubundi iki gisasu cya Oreshnik ubundi bavuga ko ariyo Sarmant 2. Abo mu Burengerazuba bahimbye Satani wa 2. Ubundi iri zina rya Oreshnik ikaba ari kode ikoreshwamo imbere muri iki gisasu cya Sarmant. Iyi misile ya Oreshnik ni misile ndende ya kirimbuzi. Ni misile yo mu bwoko bwa ICBM, nuvuga Intercontinental Ballistic Missile. Ni za misile zambukiranya imigabane. Iyi misile ishobora gutwara imitwe myinshi y'ibisasu bya kirimbuzi bikaba byaturikira mu bice bigiye bitandukanye byoherejwe ku ntego zitandukanye kandi byose bikazihamya. Mu gihe cyaba giturikijwe bishobora gutera ubushyuhe bukurikira. Mu gihe iki gisasu cyoherejwe ku gipimo runaka, ako kanya aho giturikiye hagomba guhita haza ubushyuhe buri hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 100 degrees Celsius. Ni ukuvuga ku kintu cyahamijweho icyo gisasu. Ahandi hantu hose yegeranye naho icyo gisasu cyaguye, ibintu byaho bihita birimbuka burundu bigakongoka. Iyo misile inyuze ahantu yihuta cyane, aho hantu hahita hasigara ubushyuhe buri hagati ya degrees Celsius 4000 n'ibihumbi 6 by'ubushyuhe. None wibaze ko icyari igisasu kimwe gishobora gutera buno bushyuhe bungana gutya kinyuze ahantu hamwe ari kimwe. Wibaze none ari ibisasu 10 biramutse bihagurukiye rimwe. Wibaze none ubushyuhe byateza biramutse bihagurukiye kimwe ari 10. Ikindi gisasu cya gatatu tugezeho ni igisasu karabutaka. Icyo gisasu cya mbere cya kirimbuzi cyabayeho mu mateka y'isi, na n'ubu kandi kikaba kikiyoboje y'icyuma. Tugeranyije na bya bisasu bibiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe mu gihugu cy'Ubuyapani, tukabyeranya n'iki ngiki. Biriya bisasu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe mu Buyapani, turiya twaba ari utwana kuri iki. Icyo gisasu ni Tsar Bomba. Iki gisasu cya Tsar Bomba ni igisasu gikomeye cyabayeho mu mateka y'isi, kikaba icya mbere kikanikurikira kugeza na n'ubu kikiyoboje y'icyuma. Tsar Bomba ni igisasu kinini cya nucleaire cyangwa se thermonuclear bomb cyangwa se ibisasu bikozwe muri hydrogen. Iki gisasu cyageragejwe mu mwaka wa 1961 n'ubumwe bw'Abasoviet, gifite ingufu za megaton 50.
mu gihe byatewe muri Hiroshima na Nagasaki byo bitari birengeje megatoni 15. Bibaze none iki gifite megatoni 50 ari kimwe gusa. Mu gihe iki gisasu cyaba kirajwe ahantu runaka muri icyo gice giturikiyemo, hahita haza ubushyuhe bwa degere Celsius biri hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 100, zaba zikubye inshuro enye ugereranyije n'ubushyuhe bw'izuba. Ubushyuhe bwaba mu kilometero kimwe uvuye iki gisasu cyaturikiye bwaba buruta kuri ubw'icyuma wafata ugashyira mu muriro ugacanira neza kikaba umutuku. Noneho byagera mu ntera kilometero 10, ubushyuhe buba bukiri bwinshi ku buryo umubiri w'umuntu ushobora gushonga ahagaze cyangwa agashyabunura agakongoka. Noneho ku ntera kilometero 50 uvuye iki gisasu cyaturikiye, ubushyuhe bushobora kugera ku rwego rwo gutwika uruhu rw'umuntu cyangwa se rugatwika ibyatsi bigashya bigakongoka. Iki gisasu nk'uko abantu bose bakomeza kukigira ubwoba, iki nicyo cyateza irimbuka ry'isi, kuko igisasu gifite ubushobozi burenze ubw'abantu batekereza. Iki gisasu cya Tsar Bomba gifite ubushobozi bwo guturika kuri megatoni 50, kigatera ubushyuhe buri hagati ya degere Celsius miliyoni 50 na miliyoni 100. Bivuze ko iki gisasu cya Tsar Bomba cyamutse giturikijwe cyatera ubushyuhe bukubye inshuro enye ubushyuhe buba buri mu mutima w'izuba, ni ukuvuga izuba riba rirasira. Iki gisasu nicyo gisasu Uburusiya buhora bukangisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zituma rica bugufi kuko no kugishyikira byabananiye. Ibi nibyo bisasu Vladimir Putin ahora avuga ko umunsi umwe OTAN yamwendereje nawe azabyegura, ubundi bigaciyo byagaciye. Ngibyo ibisasu karabutaka bibaho bitunzwe n'Abarusiya. Ibi ari nabyo bisasu bikomeye cyane kurusha ibindi byose mu isi. Hari icyo wifuza ko twazakubwiraho, kitwandikiye muri comment. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze reba hano handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene.